Presiden barang bado jong keseng nyau trap youth council uba Robert June Karjarin mentaga sngi kan riturik jumang ula pentian semai kinong kit kam bathamai jong keseng HYC West Castle District nag bentaga samoy trekam arjar arpula hedu arjar arpundreu ya kini kejinglang pentian semai le yo bon pelong po Bishop Hall nong stone haringkat kejing don langru uba Roy Kuparsen Ram General Secretary HYC Sengkeme upastor B Thongni uba bu birbor yang tem kit khot bat nong kit kam ke HYC bat kiwe ki blasha khot ngobha kinong kit kam ki blasha jet thamai biang jong ke HYC West Castle District ki kontub yu ba lum langkar assembly president Jeremiah Dakhar bat Destar Borlin wan yang vice president wan te bokling do general secretary lambat life wengut kit khot bat nong kit kam hagan ni kesni nakaliang jong ke HYC West Castle District kalapun ku burom ru kit khot bat nong elam ki bang shong thain no nak seng ni isamla kari dah kejing tipriu te belai bat kemen sikit kala kaca penriu ni kular skem bat terihok klem kenram din ya kari pak kaca penriu nyo trep lemba ka nyo trep youth council ai bau belai nombuk nang thau lam lenti bat pencet bor yang ni Hakipor para Dor Sapran Dor Sapran HYC Ibra Oy Kadon hableng jo macam ni le. Lari pipa ye ka kendo ka siap macam ni kalangan sentuh. La kalau siapa Assam, la kalau siapa Bangladesh. Lari pipa ye ke sini ki bagi kon sauna ki kendo nak sni nak por kita lagi jing so lenga, ki jing so bisa na bangin tu. Ka bagum no kalau we ka bangin ni. Lari pipa ye sakala yo kam yotan. Kat nang mi ki sni ni Bakata kajingnya te, kata kajingnya kut, kabalaya kut na kisnan, kibangiyo ya kata dong pastor, ya kata kajela kajongi, bangi dia sam, marsiteng bakini perok kajongi, kibadana pori lunggaro, nai hadian benta, niye kat bala kipus, jongi yo ar, kiwe yo kendai, jongi yo lai, kiwe yo arpo, bakunta ter, balai, nama bangiyo ikinong yaram. Kinong sensya kinong i kibala tap ya kinong ikmat kibala set kelut ya kinong iskor ba kibala set ya kinong situ kimyo isu palas bani kabisa aswa election parsang lantian litir dana darakot election menta hits normal sir menta si kadon gajinya to kabare ba asulong apne ngapli political party kinong san hima semia kila berpengsan kila berai yagi data yagi fax yagi kebakila meringin lapak banden Indonesia bangidon hakapor bakaya kebakum kajak riu idon jinge haprok tige ngidon hakapor bakadon ba asulong kahap pentit hajaka pentit kau nidon hakapor kata ka hearing Jokowi ka PIM po High Court kaya keren sepak ka jingling lai kalit talai nidon hakapor kabaka High Court kahapan wala dala kita di Central Force Agency bersimno ya kapor jogi pulit badan burung jongi bercek ka jintik doyong bag yang jintik doyong di Nidon hakapor hakaya kebakinong yalang manon burong di jongi kikran say bahana wat kiskim saukaro deban aitik tani tak diberi bakersan lagi pasno ko bagi bu kamera apok pulingbut banyong iusat langsung pormi Nidon hakapor bahagi rensan yatairi kibadai ki rensan namta banjir ki ginom nikmat kadai berbat rensan ya kawang keti
Kepala ijak burung kata-kata berpet. Ia lari bekerja dulu. Lalu pin paiden kat sau kat san senam macua. Paiden arpo senam macua. Kiran san dalam election. Kini kiran san ia tairi. Kini kiran san peninia. Kumno bantai ya kali. Kemdai kiran san pandai kawang keti. Bau tayu li pala. Utai uyong pala. Utai pop sau pop burung. Kiran san Banyaknya nam tang jingnya teri dah kabasusi kalau bagi dia tempat kirensan yang komedi joki komedian kirensan banyak bersih kumta berari kejongi kumta pun kispai jokai cuaci nyisu tu biar bakat nang mi kisni kat nang mi kia kalau kor ki bangi hapan kip nam tak kabi bat kecek dulu kejongi kalau kepakia nama apa lagi Kidang Ibreu, Kidang Kinong Sensha, Kibakuloi, Bantang, Yakari, Bat Sensha, Kalor Joko Pepe. Kidang Kinong Sensha, Kibakwa, Banpelai Naikan, Yakijing, Yakai Bian, Bat Banyoi, Baksorka, Bandan Pisah, dan Sintulok. Kidang Kinong Sensha, Kibadang Kelak, Bertrai, Yakasurot, Kabanek, Tang Arnai, Bat Berundian, Kapasuntik. Now, boleh kindan kembang way universitas, an evil man will want the nation to rule the ashes. Kumtangi hak pensim yang dicikir kini aladi. Kalau pendan dicikir pak sangkurim, jok simon kipolkal parti, berkinong tawan, kinong sensya, kila penrung bermi, nak kawai kekan hun, syak kawai kekan hun, ritang kali kawai, ini bersungguh kalau kekamram kejongan, kekamram kejongpi, kalau buat penting kena. Bakari bekerja dulu berjongi kanum sak lilam bakla hakita kibriu ki badan kabor